Madam! Sohoka sohoka ye! Genda wakibwa. Ariko ubundi pa ko waje ngo urahunze ubwo wahunze iki koko? Buriya cagiye waraje utazi nuko byagenze utumfatanya na nyoko ugira ngo nibyo gusa. Korera imbere uvuga uti bari imbere. Korera imbere tubarenge tugiye imbere. Korera imbere va mu bwana ugiye imbere. Korera imbere Ewe ako se buriya abagabo baragwira pe. How do we have this? Ako se ubundi yajaragabanya gufuza. Burari kureba. Ewe burarabona nare ku mugabo umereza amafaranga nshaka akangurira ingoko. Abagabo arega mwiyi minsi barahari batanga amafaranga. Guse uriya koko. Yewe kamuhamagara ahubwo. Days romo buwari ntori Ọlọ́run. Ko nari ngukumbuye se ntabwo wanzura. Sawa nyine ihute ndagutegereje. Sawa ihute. Bite sheri. Kaka gabo kawe se kari he? Aha reka nanuriye. Kawe kagiye mu bintu by'ibande mu mabuye ikuntu utamenya. Ari gukumbuye tugende kabisa. Numva ja kugira chapu. Kabisa. Karibu. Bega akazi kizuba. Kandi umugore wanje ko yanjuriza utuzi nikure ikicuye. Hey. Wangwe ki? Murambwira ibyo muza mu rugo ko. Ngibi nibyo musigaye murabamo. Nagiye mu kazi njenze ngo ndi guhahira urugo. Aka kagabo kawe ntago umuntu yashaka ibintu yagakorera. Ano Eza para garangaha hari umugabo uhoza umugore we kungeka kangaha umufate tureba hano twamyerekeza. Reka njaci ngo nindaje. Sheri naho ubundi muzi tuzongera tubonane. Banza cagereka ndebura mugore asigara anzanira na pandagari. Madam! Sohoka sohoka yemwe sohoka ndahano sohoka. Ura muntu ninde? Ura muntu ninde sindamubonye? Namubonye sinamubonye ndamuzi hano hari abagabo babiri. No. Ye. Nirirwa mu kazi zinguru kunjakira ibyo kurya ndenje ngo naharya unzuzi tuzi noge kino cuya. None ahubwo nzange hano ngo zapandagara ngo ibiki nibiki. Ahubwo nzazira nibyo ndazi. Iri sishaka ye. Ahubwo runakwica umuntu. Kangwe. Batatu. Bari babyibushe umva babyi. Jesus is Lord. Wakina na mama wowe. Yewe byagwa none. Reka mbahunge nigende.